Većina ljudi pokušava da kontroliše život tako što planira budućnost ili analizira prošlost. Ali ni budućnost ni prošlost nisu mesta gdje se život zaista odvija. Prošlost je sećanje, a budućnost je projekcija kroz beskrajno šta ako i šta bi bilo kad bi bilo. Jedino sadašnji trenutak je stvaran i živ. Kada planiraš budućnost, ti zapravo projektuješ slike iz starih iskustava na ono što tek dolazi. Kada analiziraš prošlost, ponavljaš iste obrasce koje želiš da prevaziđeš. I tako nesvesno ostaješ zarobljen u mentalnim petljama, dok sadašnji trenutak prolazi neprimećeno. Ali ako je sve na ovoj planeti stvoreno Božjom inteligencijom, onda to znači da postoji plan, ne tvoj, nego njegov. Tvoj zadatak nije da izmišljaš budućnost, nego da dekodiraš sljedeće korake tog plana kroz svest i prisutnost. Božji plan je savršen, ali nije uvek vidljiv unapred. On se otkriva korak po korak, onima koji su dovoljno prisutni da čuju. Sadašnji trenutak je tačka nule, prostor gdje se tvoj unutrašnji signal i božanski plan susreću. To je kvantni singularitet, mesto gdje nema vremena ni distance, već čista komunikacija sa izvorom. Kada si u toj tački, univerzum ti ne šalje gotove mape, nego intuitivne impulze, osjećaje i znakove koje tvoja svest dekodira. Zato ne planiraj budućnost i ne analiziraj prošlost. Umjesto toga, budi prisutan i dekodiraj ono što ti Bog već šalje. Sljedeći korak nije tvoja izmišljotina. To je, poruka iz večnosti, namenjena samo tebi. Tada tvoj život prestaje da bude slučajnost i postaje svesno učestvovanje u Božjem planu. I baš tu počinje prava magija postojanja.